veče i dobrodošli u Srpski kulturni centar. Želim da vas pozdravim ispred Srpskog udruženja Ćirilica koje je osnivač ovoga prostora u kome se nalazimo i gde večeras održavamo prvu javnu manifestaciju i to obeležavamo 25 godina uspešnog rada našeg prijatelja i brata Ljube Manasijevića. Nadamo se da će ovaj prostor zaživeti i da će dati svoj doprinos u onome što mi smatramo da Beogradu nedostaje, a to je taj srpski duh koga ima sve manje i mi koji se osjećamo i nosimo to u sebi, da to srpstvo treba i nekada javno iskazati na jedan doličan i primjeren način. Ja vam se još jednom zahvaljujem, dobrodošli i uživajte večeras.